Bi armanca serrastkirina riyên nava bajêr de, şaredariya Geliya Bajarê Dirbêsiyê dest bi projeya ziftkirina riyên serekeyên bajêr kiriye. Ev proje beşek ji rêze projeyên sala 2026 e, yên ku şaredariyê daye dest pê kirin. Ew jî ji bo rêlbergirtina qezayên trafîkê û serrastkirina riyan e. Welatiyên Bajarê Dirbêsiyê derbarê projeya ziftkirina riyan ji aliyê şaredariyê ve gotin gaveke baş e ji bo bajar. Şaredariya Bajarê Dirbêsiyê pê radibin got şareya ziv dikin, got şareyê xerab e. Em gelkî spasiya wan dikin. Mübadera gelkî baş e. Got û ev em spasiya kompaniya ev mecbela hanê dikin jî û teşekkûra elamê jî dikin got ev mübadera pê radibin. Mübadera gelkî baş e. Em spasiya we dikin. ورخني ما هي انه هر شارعك دي شارع جو مطباك شي بيجي بو فان سيارة فان ميطورانا جبر شارع زفت بونه شارع راس بونه ساعتان خوش به شارعي ما زفت كرين وباقجي جي درت كمان باقجي ساعتان خوش به هلا وانا شارعي ما تشيبو ساعتان خوش به بس حوال تشكيدي مجور بيشن افسر رسيفه جور راش ثاني باشو عباد الله سر رسيفه دكان سر رسيفه كرتنه وساعتان خوش سر Ji aliyê xwe ve hevserokê şaredariya Bajarê Dirbêsiyê Egîd Misto ji Rojava TV re diyar kir ku $3,600 ji bo projeya ziftkirina riyan hatiye veqetandin. عربی جرد بیچند هندره بازار به خودش خو اشخوا کمیا گو هات بو حدداندن ج بازار دربسیه ده نزی 3600 و 14 متر مکعب نزی 5 کیلومتر شخوا اف کمیا هنی تری دیگه اشخوا ابو اف دمک شخوا هندره بازار دم دست بکر شخوا دست بک بری گو کلان ام دست بکن هنک هات تحدید کرن به ام بجم به مجلس ما یا گلو هم جی وکیدن جی ام ناس بکن کیجان کلان ما اگو به تمامی هاتن رو خواندن گو یک جار ام بجم مشل نابه نکارن عربه چون هاتن تید نبه یکسر افانا ما کرماجدان پیش خو گو انوان کلانانا ام جیر چاره سریه که مینن شخوا بری جی ام بجم گو ام دست بکن ام کاری کی وک گو بج ام ساغلم ام دست بکن تانی ام بجن قطع زفته گو ام بین سر و یکسر هم بجن ما تمام کرنا لسرانسری Rojavayê Kurdistanê projeya ziftkirina riyan ji aliyê şaredariyê bajaran ve hatiye dest pê kirin û tê texmînkirin ku projeyên din jî ji bo xizmetên welatiyan bêne dest pê kirin.